Abantu bari kugamba ibi nibo babiri bari mu baraza ibirahakereziya ya Katete omuri Katete Mbarara City. Esa bino bogenda mukitebera abana bali kukulu bali ku mwenge bali ku njaga. Fe twefaako fe tuli bantu bakule emyaka ebyaffe giweddeyo tulowooza ku baana betuzaala. Gavumenti eyambe yusi. Abari kuvugana n'abebembezi babo mborekera okukwatwaho abw'enguuto mbe na munongo mu nsi Kyesero omuri Nyamutanga. Nzarwa nyine imyaka 45 mwebanze kureba kurera nego mu nsi iki bice bitakabahoka engudo turukubi nibarita batagureda ekaita gureda kako chonkeje itangiye yagwe munde yahindi yagwanga kimasa tenguto za nsishe turukubi wazo munti omunguto za karugangamba noshangana ku twandagaza ibyentusi twenda kwebuza imabembezi basite habwachi mutakwenda kureba harukangamba nkeshweka ekiri omunisite omubinde bigambiruho n'urutindo rukwambuka mu kitebero obushuma n'ibindi bingi akatinda ko kafire ebere wirembire nindaba omu kitebero nasanga kanso yone sibireho amazugone gakinjiri kumbire nengambo n'abantu bo mu kitebero bagira ngo ngo bakinga amazugitu konka abantu babiri baturetera sente bakabara bakatinda ati twakine bakastoma konka basaba amazugitu abembezi ho nabagarikiremu na munonga hatize bucengoto tangutu za nsike zonga nyonyi ndakubagambira amazima fe twabala netugamba ngu okutungura Kateteki ekarugayo kusoka kola nseno nemufuna oluguudo lwa kolansi omwo mwavu mutakuba mukoze ki mubusibudde complaining a bridge obu bridge obumwe Yesu mwakigambaho ngu it is dead senteshe bekuba nekora ki nekora konka nimwe nka kanso at least mutaho measures zo kuyamba abantu senta yatakizire konka nabo bagire nko kubakora ki okubatambula mwe nka government igwariro mujyombekire konka kutukuza mutukufuna buhereza mwe nimwe nka government nimuza kututeraho uburyoki kurango twamani tuzayo buhereza ni bugendo mu omugandi government yagenda kurabira ombebembezi ba site ya Mbarara batungizeho kura rwuto rwa Kitagata kibaya cy'Cwamba orukushanga muri Nyakayejo Mbarara City South Division kandi byo ya government ya NRM isi president we kabuta 7 Orguto nuruje kumanaho miliyoni 54 ahabwa fezi yo kubanza kandi sente zirugiro mu central government. Koro Orguto tuza kubantu rukozesa sente izirukungana miliyoni 5 tuzakora fezi yo kubanza dene ya kabiri tuzakubantu tanu Halifax on second quarter. Konka okitukuza kora first of all tuzakuru kurutebekanisa no kurunda kandi no kutekaho maram umbichwe kabitari mwana mwibar kweta sport maram ari kutongoza ho Rugutoru umwezi wa RCC wa Mbarara City South Gerard Tukamuhabwa ashabira abantu koreso Rugutoru okureta entunguko mchanga cyabo kandi twashabangwa abantu bakitwamba kira munonga n'abakoda n'abamamotoka n'abantu ba pedestrians burijo ebanguru kudo bakoresake kandi barushisha bayambaho ba engineers guide them out kandi ekindi kushaba ba engineer omwe tugenda twaprovinga tujya ngutora tukose tuteko maramo aha tukore umuhanda ukwingana guti for example ogugube guri abiri na mukaga mwe kandi oza kushanga bakafunza hato chakafunza kandi ushanga onijo orukwenda kukosa yahakoma hati nyenchakara abantu babura ibakweta ya miza igarara be nibiri so ba engineers tukubashaba nuko ngo bakora umuhanda nko kutwagwa approve ingiro mu kanso itusima government ya NRM tukoro Ruguto rwa Cambo rufire nko tukorabya business yitiye bitoke Cambo turya abahinzi bitoke Ruguto nuringana kilometers 14 kandi ruje kumara miliyoni 54 mu sente za Uganda aha wa TV West Nsibanchasi